Namaste, dear Divine Souls. Welcome to my channel, Divine Roshni. I'm going to transmit a light language for attracting job opportunities. Yanta Mahasham Tamataram Yamosana Shumya Mataraka Hansantimita Mataraka Yum Tamata Mataraka Washanisam Yamata Mataraka Om Tama Matama Matama Matama. Matarata rasa rusutum hati rasi yakana samya mati yakana rasa tamati yakana yam tamati yakana mohana shum tamata mohana himya mata mohana rasu tamata mohana bukama shamya mata mokama rasana rasu tamata rakana yam tamata mokana kumarata mohana shantira sitimita suntira kantimita sintira yantamata sintira moha shete rasum tamata moha shete mahasotira harikam tamata raha yunsan tamata maharasutimita Oceanistim Yamata Moshna Risutama Tiraka Yam Tomata Rasnashum Yamata Rasna Wakam to Hayam Tomata Wakam to Rakantamata Wakam to Resantamata Wakam to Him Tomata Wakam to Resanasum Tomata Sum Tomata Mokana Sum Suntamata Hayanasum Mahashatir, Suntamata Mahashantir, Kantamita Mahasantium Tomatera Constantimeter, Contimeter, Sutamaterum Tomateramusum Tomatera Marcanasim Yamaterakana, Mitra Sutamata Mitra Hantamata Mitra Gantamata Mitra Hiantamata Mitra Setamitra Hakinitius, the Hakinitisum Yamata Kenu, Hakinitim Yonosoma, Shim Yamatisum, Rantama Santimeter, and Tamamokanati, Tomatasam Yamashento, Masinterasi, Rokamtum Hata Masinterasi, Vokamtum Hatarasantarasi, Vokamtim Yanarase, Miana Rasa Vakamtum Hatakoso, Hayam tum hatakoso Vachana, Shakem tum hatakoso, Hayam tum hataramo, Ayam tum hataram. Thank you, Divine, and thank you all.